tu mo hon thung le ô ai ổn cả cái chuyện to le kan man lai mi zo in hon la hun toi te kan manganga ti hei kan committee la ma te chuan kan soi to a hemi in sa tur hian heritage society pun tum ni ma sela a khato tam garle a he in ding tura ho lok per chu MOP te kan ni a MOP kan lo MOP hi om lo seng chuan kan pui kin lawang ti po kan hretlang in a rin oma MOP chunga hian a tharin lom thu kan an soi le ni sela chuan ka program kha kan ham duang lo ka ti kan secretary ka report in ring em Vinh về đâu ấy? kan secretary kha an somila report than pe sela report a pek zo a MOP kan president ufangan kan manlai mi zo in hi min hon saksela chuan zanria chothui kan kil howanga kan tin dar to mei don nia Em in sak na turbi ka ta na ruak man na om chu October ni thum a Heritage Society Committee hian mizopa in sakle tul tin tha tin a rela ti chuan MOP te ne na in ron tlang in hei hi rang lama hmalak ni se tin a lo rel ta a ti chuan hetlang ma saber hi November ni som hi papu a ko ani a chuta chuan a cha lak te le a ku pasha kha ku ni a ti chuan December ni som pakhata ruat tik ata ruat tik ta na tlang khom le ni a mausa ani a hemi hian chuan December ni som paru ko tan ni le December ni som pakua zir top ni a te arem changa piang thok chu tura na tlang hi khom le ni a chuan kumalo to pa Heritage Society te kum thara thar le in asian chu khoi du thar te malak na duya MOP te po khoi du thar te thang le in asian chuan kan malak na kalmek chin jom le turin January ni som panga a kum thar nuwa na tlang tan le ni in na tlang tura ruwa man na nei thar le ni in January ni som ni pali in rin ni ya na tlang chin jom le anita a kum thar nuwa chuan January som thum pakhat te na tlang ko le ni a chuan Heritage Society Committee sang hi som hi parukata na voi khatna khan kan zopa in sakne ka chu a choka in ruatin a chu ten na tlang chin som char char in to se tin a rela tiang chuan na tlang chu a choking kan in ruata kan na tlang tiang a in na tlang chin som le in February